Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mangoripun wallahu ta'ala iman tunan na mana yang malu tanumbugan sa makampat taus saya nakupla kayan tanurun na so sabu edu ko mga wasiatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sakanian na ladiowan aprawatan seiko oke tay pegina tau si isagian kaya dunia. Miyaka taling umarktan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awida kalian so pagtaunian. Usakan yan na tungan na malay kapdi na gumalay lemu. Sampai niya nakatan so iptigumpiatan sa isa giyang kaya dunia na ayamala na sa isa alungan na mauri. Giyuti miya aluin yan. Pada iku mga wasiat yan at igiyan na ittaqu zulm fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuh ahlaka man kana qablakum. Gian gaya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanna magapanta gaisi ko kapangan niya. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyaki pananggilaan niya no ba di makapamagan niya ya isu tetanggisa. Pananggilaan tanu ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nana ini sapar yang daga tanu sa kia girau niya na pananggila ini so kapangan niya. Kamata na so kapangan niya na miya makalibu-libu tenganan sa isalungan na mauri. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ada abanian na petiru abadi benar. Pamana sulang wa na miali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maga to sekaporsin to na benar din. Sama nai nagiang kanan na ini sapar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubetanu di manggulaula nagian na petiru na kapangan niya udi na kapana limbut. Na ako na petiru na zulum kapangannya yang natiga na wada'ul asya fi ghairi mawadi'i. Kung nagyan ko to kibetad na kasi kung mga syai ko kena ubah sudar pa iyan. Eman abtiru na zulum. Nagyan ko to so syai na siing katagwa si ko kena ubah niya dar pa eman adiyun mapapatut. Nagyan na ngo ne petiru na zulum. Sama niya mga oripun Allah Ta'ala na dua ko naik ke kelas ya gian gaya petiru na zulum. Paganero na gian ko toa wa huwa zulmul insani li nafsi. Pagane ya gian kanan na kapangan ya na suka ania ya au manusia sa ginawa niyan. Antu naik ke ania ya au manusia sa ginawa niyan. Na ayaka ke ania ya au manusia sa ginawa niyan. Nagian ko toa kabalu niya na mungkir. Udi na mikapir. Udi na sakanian na bambalu ya panana kutu. Udi na sakanian na ayadinian dinggal bekan na sumanga sopak seiku agama di kabaya uanglah. So tigin so langwa na tau inungkirian suwanlah nasa benar sakanian na mianian yan na ginawa niyan. Tigin na fakullu man kafara billahi faqad zalama nafsah. Sulang wanatawa siang kaian nagu inungkirian sukadnanian nasa benara udina inungkirian suwalla nasa benara mi'anian yan naginawanian udina kaya salimbutan yan naginawanian. Mga urip no Allah engkay nutanuto ke ania ya ginawa tanu igira manutu inungkir tanu suwalla. Nakagiamata na Allahu Ta'ala ama puro gumala na inadunian sa manusia
khalaqal hadzal insan li'ibadati. Inadnian su manusia gian kaya mga manusia sa ayakia adnanianon na sabab sa giyang kutuan niran masimbas wallah. Gaid na inibala sunu manusia na inungkir yan so kadnanian. Na wahadha zulmun azim na giyanan nakapangan niya yan na natitua mala. Gitu sabab Allah Ta'ala na miyatir yan sa Quran. Wal kafiruna humul zalimun. So sira no tu amya mangungker na sira na ki ito ni bena tangannya ya udina di mangannya ya. Gusatawa ipanakoton yan subhanallah. Nasa kaniyan nasa benar amya niyan yan naginawa niyan sa giyang ko tagi apanakoton yan. Kakagiyamatan na subhanallah ta'ala na inad niyan su manusia na sabab sa giyang kutuan yan masuaswat. Ini sugu yano na simba niyan sa kanya na isa-isa. Piyake ikhtiaran yan nagupiyake pananggila niyan so kapanakoto. Wa ma'adhalika asyraka hadzal insan bi rabbi. Na aya ini bala sunu manusia kukiad na niyan na ipanakoto niyan so kadna niyan. Nagiyan na tigiyan ni miya kalalaana nakapangan niya. So Allah Ta'ala na isa miya sabut kung mga katiru yan sa Quran ko anto na niba na mga wasiyatu Luqman tigiyan na wa idh qala Luqmanu libni gunya tigiyan na tiru no Luqman siya kuwatayan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu asakan yan nagin yan di pangtuman so watayan natina ya bunayya la tusyrik billah. Hey ikaritang ko na dingka penakuton suwallah. Inna syirka la zulmun azim. Kamata nagiyan ka nakapanakoton nagiyan ni titu akapangan niya amala. Way sama to nagkasabutan tanong. Ayamala antunan ni ben na kapanakoton nagiyan kaya katunan ni ben na kapangan niya nagiyan ka nakapanakoton. Mga urip no Allah Ta'ala. Panganin tanu si kuang Allah Ta'ala ili des tanu niyan sa giyang kanana lagi dan na galbek obetanu me panakoto so Allah Ta'ala sama itu buasay udina pananggilaan tanu obetanu kapan tagia kapata sa tanu na makakapertanu makasasangkatanu kamata na sutau akapan taga na kapata sa kanya nakaperudina pananakoto nana dinia nana prelaan sadayun Allah Ta'ala natigiya na inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih. Allah Ta'ala na dinian April so ke panakoton. Pontano panakoton so kadnan tanu sama itu buna dinian dinan April basta kapan tagan taw nakapatay. Sabab pro mga orep no Allah Ta'ala nanna so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanna miyakata lingu marakatanu udina miyakata lingu ma si sagiang kaya moria pagtaw nana ini pangendeun niya nagiang goto au kita penggulolan tanu nagusto mga penanggilan tanu agian sokap suga se kambara dusa udina soka sopak na sopman mga urip wallahu ta'ala so tawa maka penggulo la sa sala o sagiang kanan nakapanakoto mga padego kambara dusa naup manokapan tagiru nakapatay asakan yan napakaisisan ni Allah Ta'ala na aya parate ni nagiang goto aparate akore akna ubamyaribet ugay na aya matana sa kanyan na di makanggal lebak sa mga kadusta udina mga aladusa udina maruni na Allah Ta'ala nasitan wanan na kibagay sa ilmi udina katawang Allah Ta'ala upama korilay niyan sa manusia na nagiutud ni mapunggulo na antaka seksaan yan nagiutud ni mambu. Ikadua kelas si mga urip no Allah Ta'ala. Kapangan niya nagianan so zulmul insan li ghairi. So kaan niya au manusia ko salah kaurun. Giang kana lagi denan napia ka haramanan wallahu ta'ala sira ketanu. Agianan so ini pagus ya tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nang gila ini magian kana nakapangan niya. Ayami ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadisul qudsi igiana
Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Mga oripengku namata nasakam napiaka haramakan so udina hiaramakan so kapangani ya saginawaku. Nabiyalu yakan undulun-duluna ni wa haram. Waj'altuhu bainakum muharrama fala tuzalamuna ubakanu pamaganiayai. Mana sallallahu ta'ala nana ini saparian takatanopan nagian kanan naka ubang ka paganiaya so pedekah. Oh ya api ya pernah ke kafir dunia Kristian na ubang ka aniaya ya penari pagaring ka Muslim. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagi pananggilaan yang takatanu agian kan nakapanganiaya nagu pake ektiaran yang takatanu pada mialinian nagian go tua makatali ngumasu manusia udina makatali ngumatanun salung anak kayama o kabanggeta sa dunia na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam mialinian sagian kaya hadis na tiena la tu'addanna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sebenarnya tiga naki tunai ni kebeda ni uden sumanga ka benar seiko di naki begai ni run sumanga ka benar seiko ki mangar kon salungan na mauri. Oh ya mana ni anna si sagian kaya dunia na ame ko giang ko to ka benar kau pagari ngau na mia ania yang kaun nanna salungan na mauri na ki begai ki be Anton ni bana kituman na kau nagiang ko tua inania yang kau. Tigina hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qurana. Pemana api ya sumanga binatang mga pangangayaman nana siran na maka pembebaya dasiran maka kita sasiran. Sa tama na tigian sa ikita so kambing ada anak panganian. Oh ay pamana giang ko tua kambing ada panganian amiapa tayo kambing anak panganian. Na sabab ko kauntul wallahu ta'ala na perap kita saan yan ito sabab sagiang ko tuwa kaya panidungan yan sagiang ko tuwa kambing ada banyang panga na ayap na rin mga urip ng wallahu ta'ala so manusia lalim menagagi ito na matag binatang anto ni ba na miya patan yan agiang ko tuwa lagi din na binatang sabab sagiang ko tuwa ini bagayron wallahu ta'ala anapanganian na banyan din na inusar seko lagi dia na kambing tungan yang marah ma pasang siksa bagian mangata wantona ni bana di manganiaya wa sama to mangorip no Allah taala nanna aya pakaurian tanurun sa inang kasagian kanan na obatano di maka pangania udi na betano kesalimbuti su sala kaura katano nagian kaya katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqata haqqa mar'in muslim biyamini satawati na ko anya nagian gotoa kabenar otawa muslim sabab sanggulalan sa isopayan faqad aujaballahu lahun nar na sabenar amiapa piatutun wallahu taala bagian nagi anggota kanarakaan wa harrama alaihi aljannah nanna hiyaram wallahu taala sekanian seko kapakasul seko surga faqala lahu rajul na fitir bagian kaya fitir nagi kaya sakata mama wa in kana sayyan yasiran ya Rasulullah api apnaria tigin mia belu yang mia kaiti itu ya saya Rasulullah mia ania yauman isa ko pedian qal na ini sembagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kana qadiban min arak api apnak ya tigin nagiang ko tua mia anian na lagi de tigin sapa kakai udi nagiang ko tua panisig ae pepenisig sekanian muslim saya kuginian deka pagables na api ya gitu pne kaitu ya namia lalilmian na antone ni banan na kebidan yan udinan na kitoman yan si sagiang ko tua ina ni anyan un si salungan na maure maninta kon lagu taala kapananggilan tan wagiang kaya wasiatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petero na kapangannya ya ubetanu mania ya aginawatanu sa gulalan sama bina sa soparati etanu gulalan sa antone ni bana maka ngelebegetanu sakapan nakoto nago kapan nanggilan tanu obetanu mane ya sumanga pagaritanu api apne kaitu yan kasi salungan na mauri na pakap kita sa anu Allah taala sumanga kaadn adna mga gabnar no manisa wanita ko Allah taala rilan tanun yan gusto mga logos tanu mga pagaritanu nagutanu kapan tagya kapatay sego kapakap mo muslim tanu na makasultanu sego sorga Bakandud na kantakano buwalang na bangsa mi mga pagariami.
apa pemamakinag so pamamagayan Islam agianan so kalilintad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.